manami nasari matuaun jina lobi huramu marsiat jua mahita mauliate horas mauliate ma tidak hahang nang majahau jujur ngolu amar tatap baringin marurat jabi-jabi jongjok kami nuayang bijolo di bagas na marapang na marjolo si gogom nasa pangisinaw adora soataw kami huwa sini pakatayo sa kami jumolo mahami marsatabi tudamang dainang saluhubna atika dong akan orang lobihan no pakatayon nami asa gara-gara stilu telu berdagul-dagul orang lebih kami akan raja sian paiduan ya suhuton dinamar huwasi masih aja kita Tuhan di Batama dihita yang go na mga pulapo boleh tema dituhani na mangiring-iring daging na todita sa luhuna na mga leok kahipason ni pamatang partodiyon buyak kadamang sa luhuna dainang manggohikokon jojo nami diulaon sa rimatua gaha opozepanya duli silalahi lauswak sumanima nang diamat taraja inanto soribada ale-ale donga sahuta raja di boru sude matahe hamuna bersama bihami boleh tukuran lebih be pangkokonon nami dia kaharono nami mendapat kamu alai huwa persai hamido diojar ni holong ngasiat debata nani rahut ni adab dalihan natului rodo kadamang mendapat kami tutongan dengan anod di parsari matuaon ni dahangon sayang ia mato di parsaorat to kikinan ng roh martaba malas ni rohan hita martaba ng holong asa di Batama nagabi mga rahuti holong di hita sa luhuna yang antaraja ng tasoribada di bagasan tikyo hami siang bonani hasuhuton lapit jalalaman hatanami maradopok kamu rajani saluhut hula-hula nami tulang bona niari dohot matamual hula-hula na poso hula-hula na marhamarangki saluhut na matahe na padoki kami kurang lebih pacakonan nami pakalakayon nami dohot pagkatayon nami diulaw maradopok kamu karaja nami sotung manarita daging natod dimuna sayang dia ma di bagasan tikyo daw siyang panaritaw sa kamuna tuksodong do siyang rohanami nahututuk kami nagabi kurang lubi alay mo tumadong di nahurang lubi masih ajuan mahita amang raja yang sorry pada dia kaulau sadario pos rohanami manupak mamasuma saluhutna debata makite dan yang muna molo tuk somanipi pacakon nami di bagasan tikyo Tuhan debatama nama masu-masu hita atong dahonan nami ma tuhita saluhutna asa sahat sulu sahat tumutian di tiga ras sahat takas di nubuni olena somani pacakon nami mardongang molate di naurang lubi di pasu-pasu debatama ita saluhutna lilit mangulu sahat tu banggabian luhut mahita jumalo par horas somani ma hatahuasa kami sonari masuk mahita tutor-tor nuluan ataropon ulau sari matua di julu di bagas nabarapang nabarjualo siap kami bonani hasuhuton opo sepanya duli silalahi dohot keluarga saluk nariso mangido maapa itu hamu akan tua-tua nami raja di nonga sahuta raja di akta paradatan raja di boru lumobi madi hamu raja di hula-hula nami molotung cong-cong pihami di so nalaho mamulai buhan kodang nami ima tortori hasuhuton satabi mamang raja molotung sorape parjong-jong nami adok kita nama si pudian dang nadong na tuis ni rohanami ala ni situasi dot kondisi do di bagasan tikion ng manor termahami asal kamu madihami partikian amang pada nami batara guru humudula maksilo namak pangoloi mulia jamang Gabi. amang namalo partarias namalo nunga jongjok kami di sonbona ni hasuhuton rakdo keluarga di ulau sari matuan di mana betul di parnakok di mata nyario marlo pintangan mangido tu di mata markite uni muningan mi asa artia bona nyari si pasara mabona di bulan saluhut nahami keluarga horas dalagabi mapom paparan ni dahangon tupahon ni Tuhan tua kaki jangan nyari marhite uni nami asa pagkat nami je pagugus soro nami paguduan tangian nami tu di mata adorak somulai hamang asa alo damang mato tua mata para si rohai si topan
Mulai mamang pendenami si berbulu-bulu. Dosopa tu akan atinopa. Ang kiata si rohana ditolopia kau lauta di bagasa tikion. Medamang kodak sobat. Wadah mamak pandanami. Ya jongjong diuluan manata matutapahan diuluan jupang na sinalahan. Upang inuhami mabay damang marihami kodak sok, kodak mula-mula. Mula ni namar lumidoh, mula ni namar lata. Mula ni namar gulmit dot, mula ni namar hosa. Bay damang kodak mula-mula. Namin solian tupaparan di dahangon tu kencangan nyari. Rumah icuk pado-pado, rumah korga kacang uruna bidang nang tinorpana. Sudah paparan na kami anak, partahi jalau bana kada bisuk. Boru na pangaluan-luan pui metakas polaya. Ya di jolo partogi di tawa-tawa siarung gua di budi takas pai mau. Akanak parmahan na sumata batahi pamuron sumata jio. Di jolo partogi noni di budi takas pai mau. Asa mangalia mahami amang padena. Asa tano lihat mai dengan hatubuan ni bining horas. Mola pe mangalia kami risor. Asi marohani di mata kami di pasukan. Luhut mahami di pasu-pasu. Kami jama horas. Baca mama kod.
gula-gula tonggiot sobon gula-gula momoha ratut tubuh dihita keluarga besar sila isabungan namar gula marboru horas ma pihak hula-hula horas ma dohot pihak kerajaan atau dihita namar sana ni roha asartia ma bonani ari si basada bonani gula horas jalagabi mahita manang didia hita maringanan di tupan debata sudah saluhut na paparan ni raja sila isabungan atau dohon maribagasa tikyon asa marbuhu matubu marbunga mayadung matoras oras maraja ni hamu akabulu oras raja ni hula-hula sahab maita gabi cara oras atau tauruti maktaulau tadi bagasa tikyon mulut tajalo piano godang asa hatan dosi tiu-tiui asa tinapul bulung ni horas baik pacurita biar di balian saatan ng gondang kasatani ratul hali mahita madokoras sudi mahita na kota parsaulian atau nga mapan din nami baru ulang aksiulan kung ngasik ko bebangiduan nami di tangyon debata mai asabe di kami angka parsaulian tugit jangan nyari lumobi batu pomparan di dango atau asa tinah buat tiu kakas binay tu bagasan panmatan mangido kami do ulima may damang di kami gondang situ tui jala takas jagar baik Tuhan salam. Tabuah menganat tansor kita hasuhuton. Kata mau lihat manang dihita. Dihamu Raja ni Pamoron naming Raja Silalai. Gabi. Idok na tua-tua jauh-jauh sialusan kokko siuluan di jauh-jauh mang baru di sodoh kami rajani hula-hulamu tulang dohot bona tulang Gabi. amang baru marhite partuaunnya amang baru nasari matuaun si dohonon nami sian hula-hulamu hatatangiang mah anggiak mak marhite pertuannya mang boron mamasuk-masuk atau hatta tihamu sudi peparang nang disudi keluarga besar dilihat dihamu roha nang pikiran nauli naboy marsitukol-tukolan naboy marsiaminaminan anggiak marhite jupang najinalahan dapot naniluluan diakkan nauli naringgan diak kapan horasan diak kapan kabiang anggiatnya marhite ulawan nabi natupamu ulawan adat di pertuaunnya mangboruan diak kapung barangna naso haroda putar rokap di patudu Tuhan marokakna diak kan naso gabi di patudu Tuhan ma di pasahak ma di hagabiong imatang yang nami tulang muna dohot pona tulang muna tab anggiat ma martinangnya amat tari bata ditangyang ni hami hula-hula muna tulang muna di pasahak ma pasu-pasu nauli pasu-pasu las ni roha ibudiannya amang boron tuaka tiki namangi jadi dihita namar hamarangki di lobi bapak nami narosyak kuta taringot hata nauli hata pasu kabe pasu horas naboy hupa sahat tami siang hami hahangki muna ni dapok mo di son pomparan nyopung ta imana boy hupa sahat tami mangido kami kok tidak mang masahat tu parhitian ni tangyang ta ulos nagajak si tolong rabu mau lihat ang baru ibilag-bilag yung hampan man terok doa kebetulan isipul alay buasa ikut sesaja parmakor sa sipulun inarham amang baru dah lucu dah informasi honda niat tusudi akahabi akatulang doa kapariban musaluh nagaji samos alay Roma nasiga alusna ala tusondo inganan ni amang baru tayo di sumahari manamunaw haro Roma monoholak ko februar hatu si borong-borong na usuli kahita porha siya sa masiho imahatana pangbaruda anak-anak boleh bilang iho kami anak nitulang munguan na adong disipul apalagi na porko
Nagtuarin na tingin na ba yung pang disipulo? Dinaro, ipaborhata muna doon na baru ko na siya siyata. Pajupang kahitay si Sudete na baru doon na paturehon na lahu puno-puno man ni amang baru ko na disipulo. Isi doa, na paturehon ni Sudete na baru na. Diharo namin rap doon lem na siya medan. Patuduhon hasan apong kami amang baru sangon hakanin na madua na magdokon dak suda ila purong masusako dari bania dak suda ruhun ni perkelengo patupaon adong dokonon nang pabainan na susariya amang baru ko na burjo walau tuk sama event na pabainan namin na susariya siya kami tulang mo doon ko na tulangmu upasahan doon yan tu anak ni opungmu na siya putusona so kung na tulang ni di so mahami paiteho ba ang yain na mo siya di ba doon ako asa sa ni putusona ate amang baro kakasunay ni butuhoy ate ang baro buhay ni bilang-bilang ihono ayan eh akaharap ko jadi mahitay mamang baro marotong anong pesaritan meron saritan na unin na rin gambay mata paso-paso masaluh na aka-paso-paso aka-sarita ate amang baro na lima si bibito mo si hatahon mo tunyon aka laikon aka ibotokon sa luhur na ate laira jadi nomor 2 ba huwag ka pagpenatan na susah dia inain ate amang udah ba hatahon ka mong pagpenatan na susah dia asa ibotok kagentek taro lau macakoni soalnya mau patahan lanjut bakal tunang medan mau lihat pada hita namar marangki namar si pasang-pasangapang nari pasu-pasu di kata terkhusus pak amang tua nami amang udah nami nah udah potami di utau nate semuanya maha anggi mau lihat pak Tuhan ta mamangkohina uli mangkohina ringgan dia kepar saulat taya teh mau lihat mah di hamuna rajanya mangboru nami raja silalahi di nongjong-jong kami dia dopa muna tulang muna tulang tabba dohot puna tulang muna marga tabba bolo tumpe dan ojak dison tulang nami tulang narubuk munai gabe jala horasma amang boru naik pasatun ulus mahami amang boru Kami tulang kami. di ulaun sarimatua ni lain nami opu jepani adu Kami tulang kami. dohon nai jumlah nate amang boru Kami tulang. siya tulang tabah pau jakon nami mah ulus herbang marhiti tangyang nami 20 sada lepa parjolo pat orang Jawa mang Kami. onom
Jadi di hamuna raja yang baru nami yang baru Naboy tarpaujak kami di ulau sarima Tuhan ilai nami o puji pani adulion. Gabi. Bona tulak ko mana makatawa nagto. Nang tahu jakon dobe bona tulak. Sa bona tulak nang dobe kan? Asa pinatikon hujur dito pinitapian. Tu dia hamu mangalak na peperan nilai nami o puji pani adulion. Lastu sima motong dapotan persaulian. Masaloma masih dijuang lomak soni babuan. Tudia mulu na mga laka. Lastu sima hamu dapotan ang kapangomoan. Asa sahat sahani sulu. Sahat tulog ubotean. Upasahat tami ulos herbang. Ulos na gajang. Di parsari matuon nilai nami opo jepaliaon. Marpangino kayo tematan na martuon e bata. Liling matok kau mangulu sahat tu panggabean lau saur nak tu orang sino poti mahami sa tulang muna tulang taba ana dos rohat tarak kaning kasi kaligus pa bona tulang masuara te mamboru gabe jala horas pinasabi tulang Kado so hatangin na badua na matoko baliktad ay napagadi natin na manamuan arita do gabi diulaw na saur na ito ang emang namin tingkat kita masa paulolon Gabi tulang. jadi bolos ang katungtungan namin mo siya amang boros siya buwan tulang Tulang. sesuai dohot di pakatisitan na budari upang maulos siya buwan tulang Gabi tulang. Jadi naungi mana kering hati. Sana mana? asap titik na natin o patalibonak may mga rahon na. Mono to sa nga nipi o tik sa sakyan na ko'y karpatupan itulang amak na ni bata mamangkohi di hamon pa sa basuna. Sa nga ni mapaduhan namin ang tepe amang marunong natin. Sa ingot kami do kapuda ni si Jolo tubuh. Dadalan ni gudang na ben sudah sapaniba tu hula-hula niba. Ala itu sama dia biak kerajaan kami dah sudah puluh nak peso sakot jadi balia. Balia semaiba nabar holi nabar tois tu hula-hula. Bayanan do sopani humni benak peso si benan di tangan na dia. Raja nami raja ni hula-hula. Roma kami mendapat tok kamu. Mana pano pa kamu na. Radima raja ima masu-masu kami kaya nak kamu. Asal dapat dia kami akap persaulian tikit jangan dari. Soalnya lima perdokan nami. Karena dia kerajai. Maula di mana abang muru buhamang muru. Ada Raja ni hula-hula nami. Bandamang mani kami kondak somba. Dia eksibul bulan ni bandai dan ada tamu banyak.
buru nami wakamuna sada mai tulang tabba sada tu bona tulang tabba bai ma jabar panorobina soit tu tulang na mangihut do soit tu panorobina dua tak dia tulang tabba sahama tulang tabba bai jabar panorobina itu bai jabar panorobina raja kada di hutona panorobina bona tulang ima bona bai tulang tabba tulang molo pe masa soro na kaula sarimatua do sormatua sai na kok tujabu do raja ni hula-hula ima tulang simai sabut kalai nong mangeli mahami raja nami dia kapartikian no salpui banero hani rajai macalo pangilikan nami ditongani mga jalaw jalawan nami sopon nami akarajai rani makarajai sonari mau jalo kami pasatami tu rajai sopan nami mau tutulang nami tabba ukapopung dirajai dabba nama bubusami bae musik ngai asa husuk kami tulang nami hitam top amang boro boha amang boro nungga di pasada hamu besude tuhame alana tingkan dohame marhamarangki doho parbul ai pasada hamu nama duk dohame amang boro gabe matulang itungi masude malau mana tulang mangkor ka ngai pasada hamu gabe boro gabe jadi lima asal butuh kame do gabe gabe dido dihitan nama marhamarangki pemparani oputara tetaba dua naro siap boda pasuki doh nah dapat tame di so siap dus nirohata doh akama koruta ala kita dah membuka hobo sisa dataro doh kita asuni ando pita pature ate akan baru doh akama fakuda ate ini doh bawa asa gabe horas kita suni ate gabe tulang gabe udah saya soal nasol huari ho aka hahan de kodi doh ampor jadi noi pe pas kok apa bona tulang muna marga tabba rap dohot hahanggi nami nahuda botabi di hutasi borong-borongon nungatung masa marbunga-bunga tangan nami las roh nami di baik kamu kuli nang rohamu manda potok kami jala senyuk dohamu manda potok kami dan arok kamu numang berutuh beri kami ate asa jumpang sonatai na tua-tua asa tupu duhut di topi di ai tau toba dana adong na baru mutumut alai na batua presiden atau marlas abang boro na burjo asaro nai mason hatai na tua managbayang kanauli managbayang nanenggan asa balitan mabagabi nati na bo tabuan marhite yang nami to mataray na martua de bata jupang una mantok gabi mahu jala horas itu pahyamat na martua de bata abang boro sahat sahani solo sahat tulogo botean nung asahat hujalo hami adat siya kamu na raja yang membaru nami sidalahi parsari matuan niyo lain nami o puje paniadolion saat mamu tupang gabian saurma tong nang tupang horasa bo amang baru paujuk kami mah gabi majalah horas diamu pandi nabi asa tinahu mul tiyo pinaim main tu panuhatan bedamang masih tiyo las waduk damang matu hasatan macam mangulo nak katulang na ate manang dihita sa luhuna dia siniruhani di bata na mga liyaw tinggi jalan na mga liyaw na ipasok dihita sa luhuna takasita di napadu-padu bangke ni raja ni amang murunta sila lahi o pusi jepan ya doli di sonway
Dinatakas kita natapak tipu muni alaman na marapak na marjualon si gomkom na sa isinaw. Amang boru na burjo. Na burjo nung nga nisokani sa luhuk na raja ni hula-hula. Lau pasahatan hata nauli hata nadengkan ima di parmoding ni raja ni amang boru nami apala di tikyon. Yan namudari nung nga maratsara kami. Siya lubajulu pe nung nga maratsara, siya si borong-borong pe nung nga maratsara. Alani, namanggohi na mahami sa otik nari. Di tikyon, di parmoding ni amang boru nami. Di parsari madual ni raja ni amang boru nami opo si Depan niya duli. Takas bisok kami nuay. Ro, manggohi gokon dohol jojo muna. Lalang nami martangi ang tomata na martua di bata. Asa tong-tong ditugu-tugu diiring-iring kamu di pudian ni raja ni amang boru nami on. Dapat muna angka hinauli hinadengkan. Dapat muna angka sinakapan ni roha muna. Tarlumubil may sinakapan ni roha ni bere nami. Si Sahat, suak somoni, bor bere nami. Si Marco. Tangyang nami matong tua mata na martua di bata. Marhite na nang si pasatong nami ang nun. Angkas hiluan di tangan nami dalam nami martangi ang tua mata na martua di bata. Atau ang karajan ni Mangboru. Pradi mahamu law matjalo. Tarsomoni ma si Abuy pasatawi. Pasatawi ma tu nami na siluban julu. Mulate, mulut tu naupit hati. Maksud tu saya topar julu mah angka tulak tabun so dia tulak tabun. Baik kata tu. Kodo jojonya Mangboru nami. Ison si donon nami nagpulago di ang pinaporu. Pos marungam, dihagal lumon. Lopi matangamu. Panginoon magugo siya Tuhan niya sa lipargugoy ho. Laho parmulu-mulu poparamu na tinadikon niya Mangboru na burjon. Jadi si donon nami tu sudah poparan ni Mangboru nami. Asa dos marohamu. Saling komunikasi mahamu tu Mangboru. Jala diang kana so dapat rogap dia anak dot boru pos dorohan nami asima rohani Tuhan dipudian ni amang boru nasari matuaon ditangihon ma agbatang ta dilion masih rokat ni todi tujuanon nyabui hamu saling masih haholongan jala songon hatan si tua-tua si donon nami balik pagabi maninna baligana itinabotagoan ari mudo pemparan amang boron gabi molo hamu mardos ni rohat saur jargabe jala sa ni solo maninna sa tubotean saat manon tapataro Mangboru na sari matuaon tinganan para dianan pasapok tinani saur jargabe mahitaon saluhuna angay hata sinaban luluan sari matua bisok kami nang jong-jong ima tulang muna nang gulan nasa porsian ima gokot do jojo ni amang boru nami manurung nasa lubajulu marsiala may itu na marujung ngonu ima ibebere nami silalahi na diaring salpui na titir maranak titir marboru marpau pusi anak-anak marpau pusi boru ang giat matutu tuhamu pinoparra si gancang umur mahamu si torok pinopar so nairoknya kada dua-dua na parjului balgat yang di rumah balgat yang di sopo magabi be ibebere nami sinalahion sa ingay mahamu sudah pinoparakan o poso sabalik takpagabi tumudak ko si taluan hari mudo gabi dos rohamu na masih taululuan tuho ito bere narina si gancang umur ito lau par bulu-bulu akapau punami sono nedoknya kana tua-tua mah andor hati di main na patugu-tugu horbo andor hatu atungkap patugu-tugu lobu nang nafsaru matua mah ito paurin di pahopu saat tuna margini marnono sasa sulu saat tugotian pasat tay mah hata nauli hata nading kali lu may tau tupang gabi tu parhorasan Si Raja Huta Kurkur pinompar Raja Mangatur bitu ma anak-anak na bidon sinomor obat mahami sinomor bitu ma dabba inu nak kina saw asal malai kon saya solo ibas puasa nih sadari pe tahu na mardonga tu dabba jadi patu gabi udah kon na tubuh na buruk na tubuh kon laikon na julu itu saya na tuau itu saya na di sini salah tahu nak ingat jadi ima tarengo tarabot saya bijak patorang aku mau itu ia ada upung upung manacir
5 anakna saya may Palomos isod do pinoparra umak 2 naraja nomor 2 mau putugang napatulo no putugar na kadong memang ro keluarga ala kepangatuan si nomor 4 mau pupuriska si nomor 5 upu Erika jadi anak idong putugang sana do ima bapakku na tuwa daw warra amat tuwang manang amaro 2 upuro 2 on anak-anak sia sudah keleng sia 5 mahami bawa pinopar di kangan ala naung saur na 2 jala gabiro na sida isoddo anakku Stigor si nomor 2 lumatong borhan na sida isoddo anakku si Denny pinopar radio anakku si nomor abakku si nomor 4 si nomor 3 yung may mana Amaromel si nomor 4 yung Amelienda Oma nambar hula baru langsung do hasbuton si nomor 5 au ama Samuel ibotokku 4 siya kamay na to si Raik di pahuta damang na jului isondo pinaparan nakingan nate isondo si nomor 2 may ima na beruon guarrito ko si Rame manang narina o Bupani si nomor 2 na Yandi na pinahuta damang ipahuta damang tu marga hutahayan si nomor 4 tu marga Storus di Bahagulung 5 tadi waktu partarbon asa mungkin atak bakay anak ko ni ibutok masa takasi bawa tatang songan 5 partarbon na buhi patormokku sian hami marga Maduro hasu buton 5 perpinong parang dilawang jadi asa panggido mo sa tokin muli-muli niya teh abang buro sa meron pa 4 tahun ng lulus Jolo hatahot tulang mak si jalo ka dalan ni tanyangmu di ulos serbangi baru peno di jalo tulang malate yang guru internasional hiuta ima juga buat saya di son so tu kau tapi ho hawa guru gak bisa horas down ho lambar mula-mula dong bye dah tulang mau lihat Santa bigodang madi lulu burun na pinarsangapan luluan na masari madua rodo hamison sian hula-hula marga mandurung songoni nang sian hula-hula na foso rampak dok aka tulang kami amara-marangi nunga jok kami pugun alam munaw lao mahalion hata nulah tanagabi tu pinoparre lain namin ison amak parmusik kami ngamakarani asa adu-adu dama jo amang tu amat tanu marga tu ribat baru betul na sopa iboto nami on gabi tulang kau ono ma pinoparri lekon Risma Nasida na ono saya ada mapasanggoman tu bau pusia boru saya ada mapasanggoman tu bau pusia anak awelu kan awelu saya ada mai tu iboto ni lekon sia saya may muse tu na marhamarangki lekon 10 saya may anon tu paniroy manang na magbuaton ulaonon manang molo protokol 10 saya tu pasinaw batong saya imana 10 saya anon na muse bagian akatul labong yung sirok ito ni hor saya hor sorry bapak non ano sumuna hasot ko gabitat pesahi magiraw mahimo yan dua adigam ba perki marumah tangga tapi sabtu di parlawan ng warna sahat jadi si Panginoon itu berek ang diyan ma ito dabok muna nitagdan nirang boy pardo sita muna ba suday berekku Panginoon tutuata pernenggap basay asetur dapot sirong kami tordip ima
Saotik si donokku. Ison, adong ulus na hapang. Si Gajang Rabu, si ulus na hapang. Toro Rabu, ulus na gajah. Hafal mah hapor siya mo tutuatan na di Batamar iti anak na Yesus Kristus. Toro mah kadua pinopar bung rumah tangga ho. Dara hafal mong si hapor siya. Lima saat na siya raw. Naubat na kirang may beda mangga. usia kami hula-hula maka menurung nunga pinasa mamuse perjulu sana saya mai itu boru gopa bisa boru ilo naik orang baru jadi tuamu pinopari gitu ya.
Oke. Jadi sautik tetap kono kupisanku itu akan paparan di kampus ini. Itu mulu anggi muna si dia nanti berani bersahat. Gimana semua ini biar bisa kalian semakin kompak ya. Bapaknya Marsya, Reina si Han ya, bapaknya si Baby, semua kalian itu kompak ya. Apalagi sama abangnya, jadi sesaat itu adalah abangnya ya. Memang selama ini bapak ini, Taiku ini sering mengatakan kepada saya, kapan bisa datang anak saya ke sini. Tapi selama ini memang kita berusaha ya. Tapi mungkin hari inilah yang bisa Tuhan memberikan jawaban kita. Sekarang Bapak Marsya sudah bisa bertemu semua dengan keluarga. Kalau selama ini sejak kawin ya, sejak jadi ya, belum pernah ada komunikasi yang bagus. Tapi mulai hari ini, inilah jalannya. Dan pesan saya untuk semua bere saya ini, saling mendukung lah ya, bisa saling komunikasi baik. Kemudian nanti kau kuat ya anak kamu, ajar-ajari anak kamu, asal kalau kamu musia, gue yang komunikasi terus, saling berjalan lah ya. Jadi harus semangat kita dari mana, lama-lama mengaju. Ate, bos roh nami, kubunya mana bersatu lo tahu, dan tetap saudara nanti. Jadi soalnya ini bersatu lagi lulus itu. Kela nami, ate, nak bisa main muna, permainmu, perbawa main rumah itu ate. Nunggu musik kari nani, dari kota. Jadi baik kamu juga mang, musik kau partisi siapa saja urus. Jadi semonima dihamuragan yang kabere nami sa luhurna. Ang giat makirap siya na daw maju siya na jumonok diak kapat sa motarro. Tarlumubi may dibere nami si sahat matang yang niya katulang mo amang tuho. Tibunga ho na potarrokap tuak ka ari namang ihuton. Jadi monotuk semonipe na boy terpasahat kami somon ulos si torok rapu ang karajan yang baru. Martami yang mahami tua mata namar tuh di bata. Ang giat di sahap ko ni sa luhurna tu badang muna. Somonima na boy terpasahat kami karajan yang baru. Wala tema katula dia kapabay na munay samari wa persehami do sa duhut na kakangin munay pa sa duhut na mo lutuk sa dia pipabay na namin sa itong manarita daging datot di mo paso-paso munay ma martabat-tabat yung kami buhay ba ng kami pasarap kamu dia katitina so mani makaraja namin Hebat itu ang bro. jadi dihamu par musik kami Kaya ma. bulu-bulu na baju marulu-bulu terdiki
sa kanima ka tulang mangihot siyang manurong. Lima. Tulang mangi. Pariban. Nama Nairobi. Masuk kamu saya. Tu percolo maco tu patapor sa luhuna. Tu patapor ma. Anak-anak king na pinaro mo persia na tong ini akan nama guru Rajai. Ini kepada pula-pula Persia. Nama bisa nami atarajaku do akan pastor na tong nama Nairobi. Nyon tu patapor ina. Patapor sa nama hamu pa. Masuk mata nomor tua di bata, ditambahi ma angka pacamota di hamu saluhuna, ditambahi angka pinangido di rohamuna. Asa dohon masuk monikau kini tua, asa binangan isi hopik mai binokkan di purba tua, tu sangkar mapore tu lopang masa tua. Oras mahamu akan tinggal di tanah perserahani, oras mahamu na tinggal di hutan. Asa pinati kau kucur mai di mata ni tapian, manang na tu dia pehamu raja yang buru nami doa kayu beri nami mangalaka, tu si mahamu dapota parsaulian. Asa sahat masuk saat ini butuh botean, nunga saat tu pasat kami, si luar di tangan kami apalagi tikion di persarima Tuhan di raja yang buru nami. Saat mahitaon luhut upang kalian saat tu horasan. Amang nama lo nami. Tinahong wal tio binaik tu panahat tu panuhatan. Baik damang kodang si tio pada urang tu masahatan.